APHLC Ratchari Asong Atumpen Rongkhang Constituency Arlo Airset Brungset Mass Rally Kapadupon. Samson Teron KSA Atumpen Singhason Hawaralong Education Awareness Asai Kedengpon. Hamren Disiasa Hemalong ASDC KSA KNCA Pen Pinpuralo Kapajerpon. Kardom Abirta Thanbang Pisami Hem Piteron Pi Aprang si Biswanath Karbi Life Kelang Vera Do Anaphan Kardom Pajeriglo Kardom Tangte Pini Abirta Lenon ang Tonpen Arjuponik Sina APHLC Ratchari Asong Atumpen Rongkhang Constituency Arlo Airset Brungset Mass Rally Kapadupon. Nijang Karbiang Long Lakhapo Rongkhang Constituency Kaparlo Satgang Along Ini Thang ni Phain Korapho Hom Tiar ni Anarlo Por Phai Sira Achiti Malom APHLC Ratchari Asong Atumpen Mass Rally Kapadupon. Labangso Mass Rally Kapadupon along Kachitong Dun Laki APHLC Amay Pujay Kathar Bikram Hanse Lapen APHLC Ratchari Asong Han Ikroyara Latung Chetong Dunsi Labangso Mass Rally Dengpolo. Lapen Labangso Mass Rally Kapang Chengpen Kengkam Kachejor Kecheng Ahut Towara Prang along Raikom Saiki Lapen CRPF atum kham kesi kechengsi mic lapen battery lahai hui sitami ithidun paruhu maratsi Mass Rally kapadam long le deje phan raikom saiki lapen CRPF atum abitung wangsi un an kham khedun lo on sitami APHLC Ratchari Asong atum kangtang kring penajok Pini le thota satgang arongardo along article 44 implementation nangji pu hang taramsi armu jeng mate Mass Rally ajai megding pon Labangso Mass Rally ke dambom ahut raikom sai khietum APHLC Ratchari Asong atuma phan armu jeng mate Mass Rally kapadolong le deje phan penang an cheteng khenglo raso hut ajahak APHLC Ratchari Asong along armu jeng ki duna bang puatum phan raikom sai khietum nepdon jeksi raikom sai khietum pondel lason si Bikram Hanse lapen jai kathara phansitame raikom sai khietum kinep kangnang ponche phansitame kabor ipon padu Lapuanat Perangke Thingno Jai Gathara Hin Penangke Thandun Atengke Pini Rongkhang Constituency Arlo ke Parlo Satgang Arong along APHLC Ratchari Asong Atumpen Armu Chejeng Kedam Bomahud Raikom Sai Khiatum ke Nepon Bor Ipen Nepon Chek Abang Phubang Phiatuma Phan Prapjin Pen Lo Serak Nang Po Lapen Case Register Te Chia Phanta Perangke Thingno Nang Thandun Lapen Ajahak Angjira Tuma Phan ke Swarlo Tuma Phan Sitame Kangbai Paruhum Pen Ajok Asendel Abek Atowara Long Chepaklo Nangkok Asonta Raikom Sai Khiatum Nang Kachenek Dun Puta Perangke Thingno Nang Thandun Nelitum ning eng sam jin pensi la
autonomous state ke hang akam la pen sik sidul ka pantang akam nilitum dak klem lo sat gao dak rong khang homosti nilitum aphan la BJP atum la armu okso tum han toisi magistrate tum han toisi nilium phanang pekhang dun lo hor pangri a police abang ta hor kangri atum si ni tum hanang toy lo arlo so tum man dai ing bei lak det lo la tum ke chok chia kam kem lo arlo so police jawan sidap arlo so police bang e thomvet hala pin so tum ing bei lak det lo arlo so tum phat la pen ni li tum a benar ta ning sek dun pet lo amen na than na sa lili bai do pha lili bai do phan sap lo pe krep phit lo a sendel da wung plot lo a sendel ta ing sek lap lo la si Lili be pi phan body la son gibi lo anut ka prek aphanta hala Argentina man ne tum phanta pisung lo la pen dak ke do amen ne li chini un eder lo rani kropi la pen ke nang di men ke therapy atum phan anta ing bailor sap lo la tum phan police tum hor jun si la si ne hor ki jun be ang nim plung khang jang ala hor ki jun la pot si ni tum la ke oppose lo ni tum protest lo la ni tum ke constitution na ting ben sige claim sita arnam hempuar nam nagerap dun penapot nili tum rally bang ta do thun det lo kalima kala lagi arnam hempuar nam hananong bethelo ni tum phan ha anta battery mic anta pon et la police atum la pen bang throk sie phan ke arrest pen pon det lo ke phanta police tum theng lo la pen alang li sendel ta insect lap lo la pu a pe rita vung lo la pen la son si ar lo so tum phan oi nyai lo oi tasar lo ni tum phan tribal tum phan oi tasar lo ami aji 44A of the constitution 6 schedule to ako strengthen koribo alko dangor koriboloi ami yat juji asu ami rally rongkhang homosti 7 গাঁৱত আমি কৰিলো কিন্তু তেওঁলোকে আমাক বাধা দিছিল মাইকী সকল মহিলা সকলক তেওঁলোকে পুলিচ এজন দুজনটো মদ খাই পেলাই তেওঁলোকৰ চেন্ডেল ফাটিছে চেন্ডেল টানিছে ফাটিছে আৰু তেওঁলোকে পিটিছে স্লেপ কৰিছে হাতেৰে বেনাৰো তেওঁলোকে ফাটি দিলে আৰু আমাক বাধা দিছিল কনষ্টিটিউচন আৰু ডেমক্ৰেসি মতে গণতন্ত্ৰ মতে আমাক কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিদিলে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলো আমি গণতন্ত্ৰ মতে কৰিম শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰিম বুলি আৰু আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰিলো গণতন্ত্ৰ মতে আমি কৰিলো কিন্তু তেওঁলোকে বাধা দিছিল কিন্তু প্ৰভু ঈশ্বৰ আমাক সহায় কৰাৰ কাৰণে আমাৰ পুলিচ আছে তেওঁলোকৰ ভাঙি পেলাই আমি ৰেলীটো প্ৰচেছনটো কৰিব পাৰিলো ডিমান্ড কৰো আমি দাবী কৰো ইমিডিয়েটলি তৎক্ষণাত আজিৰ ভিতৰত তৎক্ষণাত ৰিলিজ কৰিবলৈ আৰু কেছ নিদিবলৈ আমি কেছ নলগাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো ডিমান্ড কৰিছো কেছ দিব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াত ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰ কোড 144 মতে ইয়াত অৰ্ডাৰ প্ৰমুলগেট কৰা নাই সেইকাৰণে আমি আইন মতে ল মতে আমি পারমিশন লবলৈ কথা নাই পারমিশন লব নালাগে আমি মাত্ৰ পুলিচ আৰু ডিসিক আমি ইনফরমেশন দিলু কিন্তু তেওঁলোকে মুখেৰে তো আমাক পারমিশন দিলে কিন্তু আকৌ পিছতে এদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আকৌ আমাৰ তেওঁলোকৰ পারমিশনটো ক্যান্সেল কৰিলে কিন্তু আমিতো সব গোট খালো সেই কাৰণে আমি আজি ৰেলী পাতিলো আমি দাবী কৰিছো যেটো 7 জনক এৰেষ্ট কৰিছে বা এইটোতকৈ বেছি এৰেষ্ট কৰিব পাৰে কাৰণ কিমান মানুহ আছে আমি গণ্য কৰা নাই আজি দুই বেছি হৈছে আজি কিমান জনক এৰেষ্ট কৰিছে ক'ব নোৱাৰো যিমান এৰেষ্ট কৰিছে তেওঁলোকক কেছ দিব নালাগে আৰু তৎক্ষণাত আজি ভিতৰত ৰিলিজ কৰিব লাগে বুলি আমি Nijang Karbi ang langwat halang sopen long kirong pi report Biswanath Karbi live. Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha. Samson Teron KSA atumpen Singhason Hawaralong Education Awareness Asai Kedengpon.
Idamtang ni phaing kora ke thomarni Samson Teron KSA atum pen singhason hawara long Karbiang long atok anu lo thekrang ji pamen pen singhason hawar jirka ingtia rong puadima long quality education mate lo charli awareness aphuthak cherok tok pen meikangni lason si singhason hawara long sitame along pen along lo kacharli kapa phidun hup ason si theklong non owi ki mietum lo kacharli anat paprang dul onang lang pumatha si idamtang arni longri long paraphan chematha pen Samson Teron KSA atum cepater pipen ahin hawara long humri dam non kebang jilang arnianta along kaprek atok anu sita humri dam jepan kabor ipatu puta KSA klembang puatum pachini pon lapen KSA long live hang ponsi mei pajut pon pinpur me kedamtang bangso cherok tok amay long tiripi amay pu Samson Teron KSA Dipu District Committee akong junbang Sona Singh Rongpi mei pu Joy Singh beatum setong dun si RDP dun Pini dak ilkai tiarong nang itu CSA awareness program kita yang ponalong nang itu mahin pen itu pan titini nasi itu mahin pen kacini ateng pulote aprang isialam bangke school ke dua tim pen kalau itu minta ampun minum kan asal join ini sinang itu tapi dona ate baik Karbi lo cali asong pen tawang lo sini itu mahin pen tanin tu macam paklang lo jadi itu dak sukses so jika yang ti lapeng geram tau bi lapeng ke jing nang solong sing tau bi don sing bi lapeng ke ako phong tau bi thak lan no khot rob lo setan ini tun ke dake kang tingaran lo masih nang itu Karbi lo cali asong lapeng ke don council along kacari bom atum seta inglong hawara pantap hot aprang ateng ane ceng cali LP school lahai aku nangke lang tri banang ke PTG apana bangke ni tu mesin sita kanang sot lo la sino itu komen kasari bom atu ba education iya matu pusita bala pengkel lo chali asong Karbi lo chali asong tu sita ni tu ma inglong dak longit pen kilu mital tiket songkera pho ana ka helo aja kending sita dak tani tumta osomardo chali michi chiro somardo la sila so ilitum pilthe along tidudu kacali kita ke layong si abi pulote lake kang tingarat si mande lo la sinon tani tum ke kang tingarat ba kang tinga hawar si tum du koklo la sinang le tum council kacari tum sita bithanga Karbi lo inglong atok acu anu gedo sita bithek nai peri nai uyong sinang le tum matha pulote ili tuma aphan sita mane LP school bang kenang pinang pupuson KSA bitu mutum pendak jirka yang tiarong long tok lang chirok tok mate education awareness a campaign amai nang pedu apan ban lo pendak nang humri det pe na bangke ninduk ni lo laso rong bangke ha enanga na ningkana pe na bangke dak school hini ke thom LP school do sitame Pini bangke laso rong bangke school ka videra jok usumar tum sitame lo kachar yawar sai bangke avi pin lo lasi la bangke Pini Karbiang long piningan ningkan trok sikep rake thom anta paret lo laso angbong sitame Karbiang long ar lo mat si Pini school bangke laso dim long kedo tanga school bang cepa wi thudera bangke la bangke ningduk memima tabe la bangke gross violation of lake fundamental rights lo ate right to education bangke legal lake fundamental rights lo posi anu tinta India lo ke do ajati tin le punon akhei tin le punon seta amhang thek tanglo pulo tangte lo ka charli ye bangke lake se fundamental rights lo seta Pini bangke la sorong long bangke lo ka charli avar sai ki pie bangke ingting ku goson si tum thek long lo ke pipe de rateng lo athia school se aveder lo posi take daga tuma phan ke do ana rong ara tuma phan so ki thur mi ove tuma phan same lake isi a mek ki di bhera tengsi che man det lo se Karbiang lo tonomas council tum pen prabjin pen alai to department nang che toy pen ladak ke do tang school ko pie posi pon den ma uthor ladak nang chi di thuya phan Karbi lo chali song hin pen chali wi the quality education pusi pubam ke sar tumke la subang ke Karbiang lo tonomas council ki pu bang ke quality education afan si nona bang ke alang tum claim bom lo pusi pu pen ke dam tang ke nili tum afan an sta me hala so a group long nang pangrum pon lo sini tum men thang dak ining ki hu pen ki kat pani tum ki dunde pula son bhan khali se tame asia chuning ri kang tung la helo quality education po my school bang pawe thu bom inkir thu bom a quality bang ke kese to ning dok de quality education pulotang te ke do tang apo develop hoy der pota puthot ka upgrade thu
LP school ke 2 tim non ke student nong cher lo pot ke thek nang bat cher lo pot dak ta non ke ME school pithu nang po ME school ke 2 tim high school pon thu nang po high school ke 2 tim higher secondary pon nang po la pen mesen infrastructure pi pen mesen a teacher pi pen ka paching thur ji la so school ke claim pen mesen a result ka pelong pasi quality education tu seta elong penta school pa vedet elong school ta pavir det hala ke quality education na bangali lo hala bangke quality education against ke claim nang naklo usi kese tum pene pachini lo Manja pen Momita Timong Pi report Biswanath Karbi live. Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha. Hamren DCSI Hemalong ASDC KSA KNCA pen Pinpura lo Kapajerpon. Thang ni phayeng korapli Nijang Karbianglong Hamren rongsopi DCSI Hemalong ASDC KSA KNCA song pen Pinpura lo Kapajerpon. Ake hai polling ti Hamren district committee pen pherang ke thing no ke chai pon ke labangso Pinpura lo ke pinang ko ke jasemet non ke bangji thang ni phayeng kora troxi Meghalaya election a phuthaksi pipon lo. Pinpur pon me non ke ongdung adu ya hoya long ke doara datum ke dual voters ke doko ka joine halabangso ke legarni vote ke jogdunji angring thetan arleng ke the ding mate law and order atum un an pen ke langchari dun parsik dun pen vote ke jogdun de je phan chuneri padopon jongsi vote jogdun det pulote raratum ka jethan pre give and take policy alama bangke chekok det hai puta ingtie sang ho pen jaipon Pini nipaing ko ra phli thang achiklo non nilitum ASDC a party pen dak DC office wangsi isi kapanong alo payer ponlo laso panong alo ke lahelo non ke wangi Meghalaya state along assembly election dopon po non inko troxy la pen laso election aphan pura Meghalaya pen a party kapre ka tum wangsi Karbianglong along wangsi latum election nang campaign pen alang letum aning arong bohong nang kachipi la pen ka campaign rada phan la hen tame law and order authority atum tame langdon prong la pen election commission of Assam atum pen tame thangnat ka kham khia kam claim dunde asila daga bangke ASDC KSA KNCA pen ke mantune takroin e ladak Meghalaya border Assam border West Karbianglong district laso Meghalaya sor aning hang aling lapen kapaklem yi lapen laso give and take a policy a system along si dambom lo lasi election campaign tame wang haider lo lasi nilitum Karbianglong arat lapen border arat tum phan kachuning rike non inko troxy laso chiklo thang achiklo Meghalaya state election along vote ke jok dunde dadja phansi chuning ri lo lapen law and order authority atum stame la bang lang dunang yi haladak rada tum kedam ke wang la so gari pen kedam ke wang setame awar sai pipe da nahi la si rada tum ta border long ke do rada tum tame ke claim du ka vote ke jogonde da ji la pen kacherok don tok ya phansi choning ri lo la pen law and order authority tum stame la so lama bang ke RDPC la so ni vote ka payok don long le da ji phansi Pini DC along wangsi DC office long wangsi DC phanda me choning ri lo la election kapayok nong le dia phansi DC phantame pachini ponlo DC ahin ben ko pilo nang tum nang chak lam ke wai ke do DC ahin pen nang pachini don ke lahelo alang tum pen ke thangnat akam ta claimant e athe bang ke aprang pen la pho double water ka do we do postame double water alam bangta Klardak pencine jongsi double water pu Assam tado Meghalaya tado pulote with proof lason nang paklang nai la pen la so teng pen pulote double water atuma phan ke than un la pen la election la tum dak Karbianglong nang luthor sin nang campaign waret polam ta penangan chingwai lo la sila bangke nituma hin pen Hamren pen Daniel Terang report Biswanath Karbi live. Tangte Pini Abirta la anpen sikang tonpon iglo la sikado kawe phanta kurwang thu la pen do me thakmi